Bada debu dari Ki Muhyiddin Abdul Somad Jember. Ada debu sana enggak? Orang laki bini di kajian montak terotak pati atau karan, ya mun atokar wajib kak. Nyaman manusia. Jak nikah bayi nikah. Gelas ki. Nikah leper. Nikah. Di ngaki. Pegabung ben. Akalat tak. Hari dah akal lah kak. Gelas dah akal lah. Leper dah akal lah. Amunyi. Bah laki bini sekena akal bata amunyi. Oh buat tokar monolog ngambian ni kamu tak mikir anak ada lah wassalam lah kita ring polan mikir anak tadi kaki mikir anak mikir kompoi aduh jatlah saya nikah kan mungkin akal bekal lambak ya Allah jangan ngiding suara na jora ronto ate salah kabinongku ya Allah salah polong jauh tokar monolog anak apa semak geluh. Nah karena sini kamu mak semak gelu kan sorojak mau tetemu mak semak zurgiban tasdad hubban bertemulah jarang-jarang supaya akan bertambah cinta dan kasih sayang itu baik nomor tong Jepon ge Muhyid orang nikah montero tetia judu baris setak pati atau kanan nomor tong kotu yakin yang podo manungsane nomor dua podo dewasane nomor telo podo tresnane nomor 4 lanang lan wadon tak coba kelur wong ngampong roh ini sampai detek ron motoron nase gula jaleken gak ki buru dak gun ngompak panggil gula mari ngenom bon hari iki gula geng diser kembian setong podo manungsane orang laki orang bini nika montro tak pati atau kanan jaipon kudu yakin jak pasangannya itu sama-sama manusia mun nyaman pada manusia berarti tak keret lopot salah bentusah bener ambian ben gula daripada lopot dah daripada salah nah mangkan tak ngening ting nutingan orang aru lopot aru salah aru tak gena kengain mun nuting ka orang berarti krikik situ tinggal ki ka orang ning setong harus salah abana telo kali lebih salah ani ka krikik nucu ka gula teloan harus salah berarti gula telo kali lebih salah masa gula mun bah ngocah harus salah taring geng setruknya mana jadi harus tak gena bahkan orang tak ning nutingan orang pada tak bangki bener maka kalimat di dalam Al-Quran ngangkui musyarakah tawasau wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri saling memberi wasiat patang salang paenga paling tak lebur manusia ni kan apa tak lebur paenga tak anda paenga keng maenga monono ka orang badat ada banyak kardiman karbatibi teti orang paenga monono apa tanda paenga bener Mone bae ngak bila sambian saya do pada bang ocak janyanya ada bu mak ke kuburan BTV sebang dimasak pakai papolong dan ini kenyaman kartiban nih kak orang ngak nih pada rabu boh hampon taning balai jepon Imam Syafi'i angkor ini muna debat bendering alim menang melolo jadal tu aliman galab tuhu menang melolo wajadal tu jahilan galabani kengko muna debat bendering awam kalah melolo rujak ring awam ni debat deh yo contoh hadis rujak ring medeteng roh hadis ring awam ni kesetong jenyak banyak dah bu ke pokon dah siapa nikah mun lah kocak pokon ni ke budak remah ha budak mak kain negur anu napam bian muncul ngebanci dengan ke ajaran apa sebuare kok hari apa malam rebu tak bisa mun malam rebu mun malam seto gula bisa bah ngocak kan tak langkong ye lapet kona mun la seto jadi bawa boleh ipa keluarin kitab wikian wa tasadduqu anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlub wala yutaqayyadu bikaunihi sab'ata ayyam au aktsar au aqal wa taqyiduhu bi ba'dil ayyam minal awaidi faqat kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan tining nyedekai orang sesabung umur
kalau bencara si bagus nikah si penting caranya bagus dianjurkan dalam agama. Tidak harus 7 hari, tidak harus lebih 7 hari, tidak harus kurang 7 hari. Tinding abi lebihin rang-orangin ben hari-hari tertentu itu hanya tradisi. Bangoca sering awam. Ampon jak warma keluar ngak nikah. Bila letak entar Marela. Aji dia dalil sering awam. Bila ada mak. Darok toro aki keluh. Sementing letak salah ke syariat lagi. Badari ngajar abu nyebuh, abri lampu, abri sarong, abri canteng, jagi bahas roh, tak beri je bah. Jadi mun cocok kai berbah ngocak, tang mak kai reko. Mun tak cocok kai berbah ngocak, jak bawa bawa, mangkan mung direng apa mun ka barabu. Usah sampai kengein, gula bae. Disuruh mimpin tahlilan di sejati ini tak bengal gula. Sejati kan. Tak bengal gula. Anapa? Tahlil tak kau tak pada. Bawa tak pada. Tak pada tahlil ben saya di Mekah tak pada. Mun depak ka bengkalan bagi tambah Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Beda ya. Jadi mun tak beri bah ngucap apa yang tak tahu maka ini. Jember mun tahlil. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Ngalle ka belumbungan ubah budak. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Padahal pada maknana. Keng mun gula macam li walidayya ke di bah tak bah macam li abi wa ummi. Orang wah waca. Are mun reng anyar. Taring bau ngubah tahlil. Elaban. Tak yonceng dia. Ini tidak kalau not jadi kan berada lamba rumah. Pada reng awam nyambi sampai je lempona. Mage, atanya mage. Napa yo? Bulan di sampai lempo ni kak. Bulan ini ngapar jangan pabetok mon sampai mon kurban. Iya bener je. Mon beluk tak oleh. Dujak sampai dalam lempo. Anak kau ulesi nomor beluk ni kake, kiki ni kaki buru tahu jalan. Masa tak bisa sejak lempoy. Kiai ni sekakang geluah ngonya. Tak bisa bila petok itu. Pai teng ni sampai nak tikal gula nyari makai lain itu. Lebak ke makai lain bah cerdas, pas kiai bah ada bu. Bisa mana tak bisa itu. Bisa asa, asa. Bah ngocak ni. Mondria tang makai kok. Sanlah cocok ro mondria tang makai kok. Ya kiai ni lepas ni kan ngocol lah, nu di ngocol awak bah ngocak sepan ni kan. Kemas apa ni jadi? Keruah makai kok. Keruah makai kok. Mak kain ni kan bah buk muka sambu. Apu, macam lempon ni kok. Muntah lempok usul makai kok. Kemana segini kok? Bah keluar ni, dengan. Serongka kata sapek. Buh, tak duka kiai. Muntah bongka. Oh tak oleh je kutongka tibi. Tak duka. Lari serepot dia. Apa dah memang ya? Ya usah nyari lagi penongkoan deh. Nah apa penongkoan makai? Ya usah melembi kakek tongeng. Taring melembi berharap. Ya jangan ring gendeng juga. Melembi. Ya salah melembi. Ya sawah. Debu ni kiai itu pertama, ben kedua ro pada keng jaran lain. Tetimun ngadepi ring awam ocol budun. Apa? Mun tak ocol budun apa teng wah ko. Let pole sapena. Kan ada orang lamba pada orang matiin orang sangang pulau sanga guru bahatannya gula matiin orang sangang pulau sanga baik sabora adu segi pak ngocak wah punya kelu ibu baik kelamban ni pati sekali mangkan jak ben seromban aja jawab tak koi kelamban gula mon morok engki mon apidatu ning yokoman guru gula tak bentan neraka sekali pak tak kau tak keluar engki jadi kudu tahu diri pon podo manung nase mare nomor 2 podo dewasa nih orang ini kemudian lagabin jadi kepada benak kanak ruah di bahasa pon ini kalau lepas segala beristilah mitaqan ghalidha janji yang kuat jadi kejaga matawah mantoh nikah harus tahu posisi mana masing-masing kau udah tak nerangaki nikah tak tahu tibi embian makai terangaki mantan tak ada senomor telok podo trisnani loh nikah saya usah jaga nikah Keng cinta ni ternyata ada
beda mawaddah ni ka Jepon untuk si dengodan ni ka mawaddah mun bagian dengodan ni ka mawaddah berapa mawaddah ni aum bergairah boleh aum bergairah boleh mun latuan ni ka beni mawaddah rahmah beni aum bon balsam nak kaju bote eki salompa sebal tapol laki selaki dedungi kopung sebini dedungi kamar sebini wah ngocak bila masuk ayo wah temu malam Jumat manis pah tok betoan sebini wah ngocak mak katon bedetan debek Gusti sia so ongku ke kamar Allah jon bunga sebini pai buka ke lampino jon bunga sebini pah napang jon bunga sebini ke bahasa laki ngocak kere kaki le lebal sembole kerek tak bahadrap hep harap pemas mak corak beres pai pasang boleh ke lampina tani ngabeli boleh ke musalla la tak tidur ngapodong dia makan gula paling tak perjajah sampai semakin ni tapi semakin beda kalimat sini kan laita syabab yaudu yauman barangkali masa muda akan kembali lagi tak bisa nonsen omong kosong nah bisa saja mangkan sambian jak ngucaan sini kah umur sambian sana apa nom munda nana jong petong bolo munda nana petong belas ya ambu tak mana huak tak bisa huak angel tak bisa angel magai pok tapok angel aja mau kuno lengan pelengan nah angel aneh maaf are apa deh omor kak tolo bolo pak bolo seket sebidak ketong bolo aneh montolo bolo cek ganggu aja are tahu saja mu aja kak are tolo bolo deh kak are tolo bolo pak bolo lah gantang undung ada ya cak wama tahu tak bisa jalan seket bak mireng sebidak perak dedung petong bolo ya dia lah ada tak kare golek noto tak bisa jalan ambun ambun obat oke bini anu kak apa tretan gula makin abi di bapak pakai petong bolo yang ngarandi kelainan ngerakin kan orang coba luar biasa yang buampu apa setruk mau dipaksaki tak bisa dan doh mau nggak mentan anyar nih Allah mau nggak ada malam mana kak bagus kapi malam seto acara budun malam Jumat kan mon anak pertama kan sedikit aja lah kan kadung melor kadung alim kadung penter ya jak ban soromban bagaimana tepak lopo mun reng lambak kan bunten nih ngaji gelu Quran bari ngaji Quran bila lah hatam pas ada bu hatam gula boleh sambian hatam medeh jadi anan terventer nih setiap ring mari TikTok agak boy ya ada nggak jai langkung kita yonceng dah dateng kita suruh on tour lah ya serepot serah ya guru ngaji aja deh mon lambak mon guru ngaji ini kan gampang nih moldah kita maghrib santren lah dateng bener ngisiin apa jadi ngekiain nah ngisiin apa jadi ngekiain nah kenapa boleh asapuan ya dan dalam ngekiain nah ya maghrib keluar kiain nah apa ngimami mari ngimamin morok sepa mangken sampai rak maghrib kiain ngak leng anak kan ada si dateng nyambi pentol pak sempol lapor osak dari saus colon ibedai plastik pendola ibu ang dimma ya dan dalam memakai nah siapa saya sapuan ya makai mi bahbeda wali santri nengak kemakain nah ada suruh apetra kemakain bah ngocak taning ban surumban apetra aja tak kotak mangan nampo tak butuh nih kok sejati ini sampai makan anak apa mak selamat polan beda guru ngaji mak innallaha la yuridul adaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'limal muallimi sibyan al-hikmah sarafa dzalika anhum Allah ni kapun kasokan matorona musibah ke bumi
pas Allah mirangaki ibaba niki ibadah orang morok Quran kena gini iba burung musibah nyari ki kenangan setada orang morok Quran Allah nentar diki guru ngajin dia jadi bah nong terus alim mah anak gue terus alim lagi habis saja mencerit tak bisa. Man arada ayyakuna abduhu aliman, siapa orang yang seteruan di anak alim fayam bagi ayura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'addimahum mulja'aki ulama hormat ulama jangan bangan wa yu'tiyahum syai'a palampak ka ulama mula mulja'aki ulama palampak ka ulama fa illam yakun ibnuhu aliman mun tapanang anan ta alim yakunu hafiduhu aliman ku laku kompo ya wakun alim si cengeng mensuruh sedekah terakhir jika ditoh dan gulaban panjenengan minabi terodetia cudu baristunya akhirat lanang lan wadon selake kak ditoh usah pahamin dak remesi pada ring bini sebini kudu pahamin dak remesi pada selake ring lake ben ring bini harus bagi tugas ring lake nyari belanja ring bini mendidik anak mun ring lake tak bisa suruh mendidik anak apa watiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada nak kana gede mau ditaku apaan tak gede abid odi aku ni benteng aki tak bisa saja bah nangis power pan nangis ditetin bah ngocak terus lepek marin bah menembuk tak bisa kan menembuk paling guni kok tak kok tedung beda baung apaan dateng abetok wak baungan lah dateng kan reng bini ni kan Jeremy anak apa mak Jeremy bolan adik anak ni kan mau nembuk ngur alibat pinggir kuburan tanya ki nembuk benanan aru apa bu kuburan beda apa na bu ibu reng mati na jong mak mati bu ya mau tak mati sejati pesanan siapa sama mati bu Allah pakai tanya ke boleh pada di Allah bu yuman mali pentol ju salima lagi pentol kan jolon bosak di pentol kan tak tanya boleh coba mau depan haru apa pak kuburan beda apa na pak dibah beda koceng kan dicong cuman kuburan beda yang mati nah beda ngaji ditanya kan kok sini gitu lega pak benembu tak bisa makan bulan sambian usaha sekelangkong kamu sekalangkong ke bini karena mereka sudah mendidik anak-anak kita menjadi orang yang baik segak ditoh kamator orang berlangkong langsung doa